svoje zagledal, majki, ni svoje zagledal, majki. Silce radi kuća bela, silvi majko prebolela more, sinje more, more sinje. Poletite, doleti u buter moju, pozdravite majku more, more Za razliku od nekih drugih partizana koji kad su došli u Beograd odmah su uzimali glumice i balerine. To im je prvi posao. Evo, Boško Šiljegovićevi svi balerini, da ima Veljko Mićunovića, Sao Burić, svi ti uvaženi, silni ljudi koji su bili partizani, ali voljeli su malo civilizacije, malo neče. Ja sam ostao onako tvrdokoren ko što sam bio. Posle rata, tek tako rekuć, Žuto Kljunac, kao direktor opere, da dirigujem operu. Prva velika opera Zeonjegen bio, pa onda kasnije se to nizalo i nizalo, to je trebalo studirati jer ja sam jako u tom pogledu pedantan i kako što sam bio strog prema ljudima s kojima sam radio, još sam bio stroži prema sebi i mislim da ta strogost je u meni ubila i stvaralaštvo muzičko. Kad smo spremali jednu operu, ma svi smo bili svi za jednog. I tu se radilo, Oskar Dan, on je tada bio direktor i glavni dirigent. To se radilo sa toliko ljubavi, to se radilo mesecima, nije se gledalo da li je plata više, manja, nije ni bila neka naročita plata za to vreme, ali je bila jedna ljubav, jedno poštovanje, jedno veliko drugarstvo. Tito je dolazio na naše predstave i kad bi se čuli da on dođe, to da vidite kako se svi spremaju, pa šminka, pa se... I što be, trema je bila kod da je najveći agent za angažman dalje, znate. Svi smo dali sve od sebe, znate. I onda uvek su bile su veličine koje su dolazili. Bilo je, na primer, i sin ovog Winston Churchilla. Sve ove velike, on je vodio pozorišta, tada je bio i kvalitetni. Smo imali divne pevače u celoj Jugoslaviji. Znate šta, on je mnogo se promenio kao čovjek. Kad su počeli ti prijemi, ta međunarodna politika, pogotovo kad smo se Rusima prekinuli, onda se on promenio, onda su počeli te Balske haljine i ti prijemi. Te vile, to je bilo veliko. Neki od nas su sa punim pravom su se stideli ovih vila i ovoga što nam je dao da stanemo. Ne dao, nego odredio, ti ćeš u ovoga vilu, ti ćeš u onoga vilu. Moj brat Josip Joško, koji je prvi unuk i nosi njegovo ime, a zatim vrlo brzo, posle 13 meseci, i ja sam se rodila. I dok je mama bila u drugom stanju, dedek je sve vreme govorio da ako bude devojčica, da se zove Zlatica. Jer njegova ćerka, koju je jako voleo, iz prvog braka njegovog sa bakom Pelagijom, je umrla sa nepune 3 godine. I to je njemu ostalo kao jedna teška rana i tako je, da kažem, maštao o Zlatici. Mama i tata su se tako rano razveli i dedek je tada rekao da, pošto smo mi rođeni u njegovoj kući, ostaćemo tu, nije dozvolio ni da nas dele i on će dalje da vodi brigu o nama, tako da i sudski on postao naš roditelj i staratelj. Ja sam bio s tatom i nisam bio s tatom. Bio sam kad sam želeo otići, ili kad su me zvali, ili kad sam ja želeo otići preko. Odlazak preko je bio ili kroz kapiju na ulicu, pa onda kroz drugu kapiju unutra, ili ono što sam ja najčešće radio, kraći put, popeo se na drvo pa preko ograde preskočiti. Posle sam te počeo misliti kako je to ovim što su bili na straži bilo zgodno kad im neko preskače ogradu. Tito me zove tada, dođi, čuo sam da ćeš ideš tamo da mi svrši jedan posao. Hoću, društe, eto kako. Tamo je
grob moje žene, kaže. Pa ćeš da zamoliš ljudi u protokolu da ti kažu gde je to. I da u moje ime staviš jedan buket cvijeća na njen grob. Ja kupim ovakav neki buket cvijeća. Oni znaju, Pelagija odmah, mi znamo gdje je to. I mene pojedi tamo lijepo, piše na grobu to i to, to i to. I ja ono postavim, poklonim se i odem van. Samoupravljanje koje je stvoreno je zapravo posljedica nužde. Poslije Informiroa je Jugoslavija bila u poziciji da bude blokirana od svih. I u tom stanju je bilo jedino rješenje uzdaj se u se i u svoje kljuce. A to je bilo radnici, tvornica, radite što možete da izvučete sebe i proizvodite. Tito nikad ne bio sam. On nikad nije izašao, ne znam, u dvorište bez nas. Kaže, dajte mi šešir. Kaže, idemo napolje. On je hteo da obiđe izloge, radnje beogradske. Primao je izvještaje razne o ekonomskih situacija, jer su bila teške, nemaština ogromno. I njega je interesovalo šta ima trgovina, šta građani imaju na raspolaganju. I mi smo krenuli, samo nas trojica, nikoga obaveštavali, ni Žeželja, nikoga. Direktno od prodavnice, od prve prodavnice, izloga, do teražija. Ponekad je neko primijetio, a trgovci ljudi iznenađeni, ja im samo kažem ovako, nešto to, i da idu iza nas, a da šute. I došli smo sve do teražija. Sve je izloge pogledao, međutim, tamo su nas masa otkrila. Nisam mogli dalje, a to je kod Albanije, onda smo morali stvarati u prvi restoran, onda skratili se. Ali je obišao tema da isto svojim očima da vidi kakva situacija na tržištu, da li je, šta im se raspolaže tržište beogradsko. Zapad je vidio da nije prekid sa Staljinom trik, da mi i unutar Jugoslavije vršimo neke promjene koje nisu po sovjetskom tipu. Da raspustimo po zadruge, izvršili agrarnu reformu drugu, ograničili posjed na 10 hektara. Po zakonu PL, Public Law 480, oni počnu nama davati na to kredit ko nećemo ni platiti kada. 1.100.000 tona pšenice, 2 tona kukuruza, ne znam koliko tona vune, to se vredilo je milijarde. I to je nas spaslo. Tamo će doći Kidrić, Đilas i ja ću biti. Ranković kaže. Moramo da se bavimo sad atomskom energijom. Ti ćeš da se baviš tim sa stanovišta policije, a mi ćemo biti jedan dio upravi te atomske komisije. A izgradit ćemo u Vinči pravi pogon za kontrolu atomske energije sa svim onim poslovima. A ako mognemo, napravit ćemo i nešto više. A to je bomba, atomska bomba. Da se traži po Jugoslaviji materijal, sirovina, to je uranijum. Jer bez uranijuma nema atomske bombe. To su neki Geiger aparati. I da se pošle čovjek u Ameriku, da to kupi i daj mu para koliko god treba da on to nabavi da nisi. Dobro. $300.000 uzim. To su bile pare bez da kupiš krat. I ako treba da se neko potkupi, ja računam kao da to radi UDBA, kako tamo vamo radi, tako i tamo da radi UDBA. I on pođe tamo i dođe kod vlade, kaže, vlade, što je to? Pa evo, ja sam donio je pare. Koje pare? To je tamo što nosi. A znaš ti koliko to košta? Pa ne znam, ako može da se plati sve. I ovdje Geigerovi brojače koštaju po $100. Možda ih uzmeš 50 komada ako ćeš. Dakle, potroši, ne potroši $1.000. 51. u Pazinu u Bermu je otkriven spomenik Vladimiru Gortanu. Onda je on došao i držao govora.
jedan prekrasan govor je održao u korist Istre, gdje je rekao da Istra ima specifičnosti i da treba to poštivati i mi smo ga jako podržali. Jer je bilo, praksa je bila obratna. I on je to osjetio u razgovoru s nama da treba promijeniti. Krleži je omogućio, recimo, da napravi leksikografski zavod, to je direktno, izravno bilo dogovoreno sa Titom, da u leksikografski zavod pozove već na samom početku na desetine ljudi koji su prije toga bili na ledu ili čak u zatvorima bili zbog svoje suradnje sa indekaškim režimom. Svi koji su me poznavali su otišli na drugu stranu ulice. jer ste bili okuženi. Znate, kad ste bili na Golom otoku ste bili okuženi. Kada me je Krleža namjestio u leksikografskom zavodu, jer sam prije toga napisao neke članke i tako vidio da može biti korisno za enciklopediju i tako sam postao redaktor u leksikografskom zavodu. Marjanović, ja i da nego nabrajam sada, ušli smo u komediju Tigoli Migoli. I sanjati nisam mogao da sam ja zapravo zločinac jedan koji nastoji da obezvredi tu socijalističku Jugoslaviju koju sam ja sada u filmu Tigoli Migoli ismijao do tog stepena da bi me trebalo uopštiti. U toj hajci ključno mjesto odigrao je Milutin Baltić, veliko slavno ime naše partije i naše domovine, koji proglasio me neprijateljem socijalizma. Riješen sam bio svih dužnosti, a svega 6 godina od početka zabrane meni Tito dodjeljuje orden. Bijela rukavica bačena Bakariću, Stevi i svim Stevima i Stepanima i u našoj partiji. Od partijskog biltena, od ničega, šupljega, praznoga, najedanput smo sa tim angažmanom dobili veliku tiražu. I došao je Đilas, počeo pisati članka, ali mi nismo s njim imali nikakve kontakte. On je samo stvarao atmosferu koju smo mi koristili u listu i ja sam puno sa Bakarićem razgovarao. Dolazio sam k njemu doma na Rokov Perivoj kao urednik Naprijeda i on je nas poticao da idemo u demokratizaciju, da se borimo za to, da bi kasnije povukao se. Kada je vidio da stvari idu drugim tokom, onda se je povukao i branio je pozicije partije. Ja sam se sa Đilasom upoznao još u toku rata. Međutim, kad su se pojavili oni njegovi članci u borbi, ja se sa izvjesnim njegovim gledištima nisam nekako slagao. U to vreme sam bio član Gradskog komiteta Beograda. Video sam ljudi se na sastancima oduševljavaju Đilasovim člancima. Međutim, kad je ono 9. januara ili 8. ne sjećam se, 54. objavljena izvještaj da će se o Đilasovom slučaju raspravljati, sutradan, ponedjeljak, bila je sednica Gradskog komiteta, tada skoro drvlje i kamenje na Đilasa. I ja tad istupim. Ja kažem, pa zašto? Đilas ima pravo na svoje mišljenje. Ona ne moraju biti tačna, ali on ima pravo da ih iznosi i objavljuje. Ja sam osjetio se jako pogođenim i ja već 13. januara, znači nekoliko dana, uputim pismo Titu u tom istom smislu. Kako Đilas ima pravo na svoje mišljenje i tako dalje. Međutim, februara sastanak, moj slučaj na Gradskom komitetu. Odmah sam ja bio otpušten sa višepartijske škole i premješten, otišao za direktora arhiva Beograda. I onda su nas razjurili
zatvorili naprijed. Onda su ljude kvalificiralo kao neprijatelja, a ne kao političkog protivnika. A jedino Bakarić je, nikad neću zaboraviti, on je rekao za nas naprijed. Kaže, nisu oni neprijatelji, oni su opozicija. On je pošten tu bio. To mu jedino priznam, da. Pa Đilasovština je bila upravo to razbijanje totalitarnog monopola jedne partije. To je bilo osnovno svega u Đilasovštini. Kad je bio 54. izbačen iz partije i iz toga, da on nije prestao da nije prekinuo svaki otpor, nego je i dalje pisao, bio suđen, robijao, a u svetu su ga jasno štampali na sve načine i napisao u svoju novu klasu koja je klasično delo na 60 jezika svoje vremena bila provedena. 9 godina je izdržao u Sremskoj Mitrovici. To je strašno za jedan delikt mišljenja. Tito ga je mogao odstraniti, ali nije ga trebao zatvarati. Tako da mu je Tito stvorio, zapravo pomogao mu je s time da je postao velik. I ja sam mu zamjerao što je na plenumu CK pokajao se u početku. Ja nisam nikad se pokajao, on se tamo pokajao, rekao da je pogrešio, on molio milost, pa sam to dosta rezerviran prema njemu bio. Njegov, recimo, ugled kod svih disidenata u Sovjetskom savezu je bio ogroman i svi ostali disidenti svih država kasnije, uključujući i Leha Valensu i svih mogućih su išli njegovim, Václav Havel, su išli njegovim putem, tako da je on u stvari zaista otac celog disidentskog pokreta u istočnoj Evropi bio. Gušte Šprljan iz Vodica, krasan čovjek, jedan od najstarijih komunista. Onda smo ja i Haramija njemu tumačili kako je Marks napisao, Engels, Lenin, Stalin, ovo, ono. On samo sluša i kaže, ma lako vama, vi imate svoga Marksa i Englesa, ja imam samo Guštu. Onda u Vjesniku u srijedu došao mu novinar i dao je izjavu da je partija učinila svoju ulogu, ali da je sad vrijeme da ide u muzej, da više partije ne treba. I kad su ovi to vidjeli da je Gušte Šprljan to napisao, počela hajka, Đilasa su u Beogradu makli, tu je bio držan plenum u Zagrebu CK i Blažević na njega napao ga. Ja sam ga sreo kad se vraćao iz Markovog trga na trgu Bana Jelečića i kažem, Gušte, šta je, pusti ih u Božju mater, nemoj se sekirati. Ali nije bio uznemiren, išao u školu, stavio tepih na pod, uzeo revolver i ustrelio se. To je bila prva žrtva, demokratska žrtva. pokajnička posjeta Hruščova u Beograd. Bio sam generalni sekretar naše delegacije. Kad je Hruščov, pošto je održao govor pokajanja pred mikrofonom, onda pokazao u mikrofon Titu. Sad govori ti, jel? A Tito je na to njemu pokazao na automobil. Sedite u automobil. I ni reč nije progovorio. Način kako su se ponašali Rusi. To je bila duboko nepoverenje. Oni su bili smešteni u starom dvoru. Najverovatnije tamo nisu ni o čemu razgovarali, jer su mislili da je sve prisluškivanje. I kad sam dolazio kod njih,
oni ležaše na trati na sred dvorišta u starom dvoru i raspravljaju. I 3 puta sam došao u toku same konferencije, uvek sam ih našao tamo. Tito dođe sa Egipat brodom, ovim galebom. To što sad ja pričam, to je večer pred Novu godinu. Oni nastavio jedan prostor, fini, ko je bio Tito, ova grupa oko njega naša, među njima ja, i nekoliko njih zvaničnika, ne vlasti, ali zvaničnika, koji da zabavaju i muzika neka. Kao da smo negdje u nekom zabitom mjestu u Srbiji pa da čekamo Novu godinu. Ja počnem da šetam onda malo okolo, kad tamo ja vidim muzika, ali malo dalje, ne u drugu zgradu, nego isto tu zgradu ili neka druga sala, ali za mnom ide šef bezbednosti egipatski. I ja rekao, dobro prijatelju, reci mi, koji ovaj svijet, ovdje mi tamo sedimo, nas 10, ovdje skupio ovo, rekao svijete, su Egipćani. Kakvi, kaže Egipćani? Znate li ko je to? To je jet set svijeta. To su od Aga Kana do prinčeva saudijskih i ne znam kakvih drugih arapskih, do svjetskih glumaca, Hollywooda i naučnika i ljudi svake vrste tu se skupi da čeka svake godine Novu godinu. Vratim se ja, ko će da te nešto kažem. Ja mu ovo ispričam što pričam vama. Kaže, vidi se da si ti od te struke, kaže, koja kontroliš sve. Rekao, koč, ajde, kaži ti starome. Sad neću ja da mu kaže, nego ti. Dođem ja kod njega, šta je ovo što se uzvrpoljao, pričam. Kod druža Tito, htio sam nešto da vam kažem, pa možda je to nepametno, ali hoću da vam kažem, mora. Kaži, kako ne kaže. Rekao, vidite, mi smo ovdje jedna mala grupa ljudi, svaki čas se gledamo i svaki dan. I još ćemo se gledati. I daj Bože da se dugo vremena gledamo. Ali, brate, ovo nije zabava za Novu godinu, druže Tito. Ma rekao, ima ovamo, druže Tito, malo dalje od vas i od nas. Drugi je dio prostora i ja mu se ovo ispričam, sad se ovo ispričam. Pa što ne kažeš, odmah ćemo tamo. Tito, ma Tito je čudovište. Rekao ja, dobro, druže Tito, ja sad preuzimam komandu. Uđe Tito, kad je on ušao, ja sam mislio da pametak od uzvika, od izraza zadovoljstva, od Tito parola, Tito, to je čudo, razdvoji se ona masa na 2, da mu se pusti prolaz, on ide i svako gleda ovako, gledam kako će da ga dirne, ovako, samo da ga dirnemo, da kaže ja sam dirao Tito. Drugi izlaze, muškarci se rukuju, pozdrave, poklone, a ženske da plešu. Tito pleše ko dečak, neki mladić. Pleše, jedna dođe, druga, menjaju se tako da. Prosto Tito postaje Nova godina. Kažem da eto za tih koliko smo živeli tamo 16-17 godina nikada nikoga nije udario, ni čvrguča. Da sam dovoljno rekao koliko je to bio čovjek staložen i da sasluša i da da savjet. Ja sećam Zlatica, prvi put su se pojavili one rolšuje, pa u Užičkoj ulici su deca kineskog ambasadora to vozili i onda Zlatica došla, kaže, dedek, ja bi te molila ako bi mogla dobijem rolšuje, vidim tu ima. On je pitao kod ko ima, pa kaže, deca, kaže, od kineskog ambasadora, kaže, ili imaju druga deca, pa kaže, nemaju, nisam videla. Pa kad budu sva deca imala, imaćeš i ti. Nikada nije bilo nekih konflikata između nas i Jovanke, nijedno. Tu je bilo, pogotovo prema Zlatici ženskom, i nežnosti i sve. A ja sam čak se u onom najradijem detinjstvu dosta vezala za nju i onako uvek mi je bila jako lepa, uvek mi je bila, sećam se jedne godine na Brionima je pustila kosu, inače uvek imala skupljenu kosu koja je bila ispod struka. Onda sam ja češljala i to je onda ona jedan put rekla, vidiš, kaže, ono ostrvo, a pored Vange, blizu, tamo ćemo i sljedeće godine ti i ja da odemo, ja da odsečem ovu moju grivu koja mi je teška, a ti da ti se malo popravi kosica, jer ja sam imala jako slabu kosu. Svako leto, znači ona 3 meseca školskog raspusta i onih 15 dana zimskog raspusta provodili na Brionima.
Brioni su bili jedno odmaralište za starije ljude, za nas decu nisu. Za nas je to malo bilo naporno jer to je bilo samo plaža, ručak, plaža i to u tišini jer gosti spavaju posle podne, onda uveče u 8 sati je u letnjoj bašti film bio i to se odgleda i na spavanje u tišini isto da nekog ne probudimo. I sad po dvorištu su bili paunovi, ja sam krenuo da iščupam jedno ukrasno sa okom pero, međutim dete ko dete ja uhvatim malo jače i on poleti i ceo rep mi ostane u ruci. Onda jedno 2-3 dana sam se skrivao, treći dan ja ne znam gde sam krenuo i on naiđe. Kaže, bio sam mnogo ljut, kaže da sam te onda uhvatilo, bilo bi po turu. Voleo ribu, voleo je piletinu, kaže volim to, ali kaže čim ima nekog sa strane, kaže ja to ne mogu da jedem, kaže to se jede rukama, a ja kad jedem rukama, kaže zamažem se do iza ušiju, kaže i onda ne mogu. Ali kad smo sami negde bili, šta ja znam, na Vangili, onda je dajte ribu, dajte ovo. Što ti to nikad nisam čuo da vi imate vrate u Mađarskoj. I šta je on tamo? Ma on je tamo jedan željeznički službenik, kaže. Ali je tu godinama, tu cijel život proveo. Pa vidi tamo kako je, šta radi i ja pošaljem moga sekretara, ajde rek uzmi ti 500 od kase, $500. I kupi tih forinti, a već su bile te pare mađarske. Poslije revolucije njihove sve izbačene u Austriju i bile su ko novine, papir. Niko to nije htio ni da pogleda. Ja onda pođem u protokol i kažem, molim vas, hoćete mi dozvoliti da odem, da posjetim toga i toga, ali da mi pokažete gde sam naš, kako ne kaže, nema problema. Evo ti policijska pratnja, ja dođem, izađem, pređem preko željezničke pruge, u blizini tu ima neka mala kućica, rekao dobar dan, on me gleda, dobar dan, ali on je, vidim, izrabljen čovjek, staro je izrabljen i ja ne razumijem pola što on pričam. Rekao, ja sam ambasador Jugoslavije i mene je drug Tito, moj vrhovni komandant, poslao da ja vas vidim. Kaže, dobro, hvala, tako je to mene poslao moj brat. Ja donesem i paket ovaki, šta je to? Rekao, to je novac. Novac? Pa od ovoga može cijelo selo da živi 5 godina okljeva. To je rekao, molim vas, to je vama poklon. Dobro, gospodine ambasadore, recite vi mene. Kako taj naš Jože postaje tako veliki čovjek? Kad mi je rekao da idem na studij u Zagreb, meni je to bilo jako čudno. Zašto? Pa ja sam tu kod kuće u Beogradu, sve mi je tu. On je rekao, savjetujem ti, bit će to dobro da se osamostališ. Pošto ću biti sam, dajte mi kupite televizor. Danas to izgleda smiješno kad neko kaže televizor, međutim, treba uzeti obzir, to je bila 60. godina kad je televizija te krenula. Prvo kad sam došao u Zagreb, privremeno su me smestili u Visoku ulicu, u veliku zgradu, koja je za mene bila, ja mislim, najgori period vremena. U jednoj zgradi u kojoj bi se moglo smjestiti par sto ljudi, ja sam bio sam. U svakom hodniku, u svakom salonu su satovi kucali, otkucavali. Od moje spavače sobe jedan oluk je bio otkačen i stalno je lupao kako je malo vetrić pirnut, tako da nije bila ugodna atmosfera. A onda sam se preselio u Novakovu u jednu adaptiranu garsonjeru. To imao sam jedan motorcikl koji sam doveo iz Beograda, koji sam 5-6 godina ranije dobio na poklon od grčkog kralja. Na početku kad sam došao to je bilo dosta novaca. A kada sam završio studij ili završavao studij, to je bilo jako malo novaca jer je bio isti iznos bez obzira na inflaciju. On inflaciju nije poznavao. I tek negdje nakon 2 godine tata mi je poklonio Fiću. Kad su saznali da se ovdje u Zagrebu radi velesajam, novi, prošireni dio preko Save, izravno je Ranković nazvao Bačuna, koji je bio direktorom velesajma, i tražio da se svi radovi prekinu. Međutim, Bačun, s obzirom da je jako dobro stajao kod Tita i on je shvatio o čemu se to radi, i on je Rankoviću praktično zatvorio telefon.
Tada je u jednom vremenu Holjevac, Većeslav Holjevac, otišao u kućni zatvor na jedno vrijeme, dok se te stvari nisu raščistile oko Velesajma. Ja sam ujedno bio i šef protokola, pa kad je Tito došao, onda sam zapravo ga proveo kroz sve te paviljone. I kad bi mene vidjeli, demonstratori su sve one strojeve stavili u pogon. Ali njegov interes je bio izvanredan i videći taj interes, ja sam produžavao taj cijeli put od tih pola, sat, dva, na praktički cijelu posjetu. On je hodao kao Nazorov Titov napred. Bez da ste osjetili umor. Svjež, cijelo vreme se tako držao. Njim je bila Jovanka, bila je u salonkama, njoj su noge previle se preko salonki od hodanja, od umora. Ranković je pak vukao jednu nogu, doslovce je vukao za sobom dok je hodao, a cela ta svita koja kod njega bila, ona kad bi vidjela negdje stolce, bi nagnula preko njega da sjednu na stolce. Jedno su dva stolca za Jovanku za Tita ostavili. Ja sam putovao sa predsjednikom Titom na istom parobrodu Queen Elizabeth iz Šerbura prema New Yorku. U pratnji Titovoj su bili tada Vladimir Vedjer, onda Veljko Mičunović, njegov telohranitelj je bio neki Masilović, pa onda Žeželj, a sve to su bili velikani. I tu na brodu izlaze i novine. I prvi dan izađe na prvoj stranici fotografija Tita, okruženog od tih koji sam malo čas imenovao, a dole piše predsjednik Tito sa svojim gorilama. Kad smo dolazili u restauraciju, možete misliti, Tito ulazi sa svojom pratnjom, a tu su bogati ljudi celoga svijeta i dižu se iza stola i aplaudiraju mu svi. To je, molim vas, 60. godina. To zasjedanje je naravno bilo u znaku jubileja, 15. ali se susrelo sa dvije stvari. Sa nabujalim već razvojem antikolonijalne revolucije, odnosno oslobađanja zemalja od kolonijalizma, koje su već u jednom broju učestvovale na zasjedanju, i s druge strane sa zaoštrenim odnosima između dva bloka. I Tito je shvatio da treba već takvu jednu polarizaciju spriječiti na samom zasjedanju i da treba ponuditi alternativu njihovom nadmetanju. I došao do ideje da se okupi, da se konsultira sa jednim brojem lidera trećeg svijeta. Prvi sastanak je bio sa Naserom, koji se odmah s time složio. Drugi sastanak je iza toga bio sa Nerom, koji je to primio sa interesom, ali je rekao da mora malo razmisliti. Onda je došlo do sastanka sa Sukarnom, koji je to podržao, ali nije mnogo ni razmišljao, rekao je to kolosalna ideja, da on to 100% podržava i da daje Titu punu podršku da nastavi sa tom realizacijom te ideje da se okupe. I stvarno rezolucija je pozivala dvije velike sile da u interesu popuštanja u svijetu sjednu ponovno za stol, što smo mi znali da neće prihvatiti. Rezolucija podnesena i jasno ona nije dobila većinu i ona nije prošla, ali je ostala snažan utisak. Poslije šta se s tim htjelo? Htjelo se nekoliko stvari. Prvo, htjelo se pokazati da postoji alternativa blokovskoj podjeli, da postoji jedan broj zemalja koji ne dijeli niti stav jedne ni druge strane, nego nudi jednu alternativu koja je nadblokovska. Međutim, to još uvijek nije osnivanje pokreta, ali jeste to prva sadnica pokreta nesvrstanosti. Zvali su ga posljednji iz familije Habsburga. Tito je stvarno bio čovjek koji je privlačio pozornost cijeloga svijeta i dolazili su mu državnici zapadni, a pogotovo
ti iz novih zemalja, jer samo 60. godine je bilo primljeno 30 novih zemalja u Ujedinjene nacije i u stvari Tito je bio neku ruku kao, kako da kažem, njihov idol. Još danas se sećam kako je londonski ekonomist, koji je jedan od najvećih svjetskih tednika, doneo na prvoj strani sliku Tita, dole je pisalo Tito Afrikanac. Bila je to jedna vrlo ležerna atmosfera, mada je bilo tada neprijatno jer su se već tada antijugoslavenski demonstracije pojavljivale i tu ispred misije pravili malo pritisak koji nije bio baš ugodan, ali je Tito bio dosta smiren, malo ga je smetalo to na momente, ali je pa neka galame, neka priče, nema šta. Smetalo ga je kad je tamo jedna parola bila, to je pisalo Tito ubojica, Tito murderer, znate, i to ga je strašno smetalo i to je jako ga je pogodilo bilo u jednom času. Inače, tada, za vrijeme tog zasjedanja, Tito je po prvi puta u Americi zadobio ogromno priznanje. Izašao je, sjećam se, jedan osvrt sa njegovom slikom gdje je reklo pod naslovom dostojanstveni revolucioner. I sa velikim epitetima priznanje. To je nešto poslije sukoba sa Staljinom, kad mu je data jedna veliko priznanje, ali istovremeno i postavljalo se pitanje šta je to. Ovdje je bilo izričito priznanje za njegovu takvu jednu konstruktivnu ulogu. U to vrijeme početka stvaranja pokreta nesvrstanosti je bilo jako mnogo takozvanih pokreta otpora. I mi smo te pokrete obilato pomagali. Počev od Alžira. Tu Alžirska revolucija je pomognuta bila jako mnogo od naše strane. To su nekoliko pokreta iz Afrike. A naročito su za nas interesantni bili pokret Iran, Irak. U sve te zemlje smo mi isporučivali oružje. I to oružje svih vrsta. Polako učeći došli u početak 60. godina kada smo radničko samoupravljanje uveli, koje nije bilo idealno, ali da je to bio jedinstveni eksperiment u historiji čovečanstva, to tvrdim i danas i isto tako tvrdim da će se na svoj način to još uvijek vraćati. Drugi element, međutim, je bilo oslobađanje tržišta, osamostaljivanje pojedinih fabrika. Tada smo mi bili fantastično cvatuća zemlja sa 8-10% stope godišnjeg porasta. Bila je tada dilema, međutim, ni Beograd ni Zagreb nisu imali Bog zna kakve hotele tada i onda je ipak prevagnulo da je to bolje da bude u Beogradu centru i drugo da Beograd ima skupštinu, dobru zgradu gdje se to može lakše adaptirati. Konferencija je naravno udala temelje pokretu. Tada je bilo jedan problem veliki, a to je bio problem što je Nasser gurao u prvi plan palestinsko pitanje, sve odnose sa Izraelom i što je praktički tražio da se traži njegova eliminacija, što nije bilo moglo biti prihvaćeno. Stvorila se jedna dramatična situacija i Tito je onda naravno tražio da sprekne sastanak, razgovara je sa Nasserom i rekao mu da moramo dati podršku palestinskoj oslobačkoj borbi, aspiracijama da stvori svoju vlastitu državu, ali da se ne može naravno
ni izdaleka govoriti o eliminaciji Izraela. I onda se povukao Nasser i konferencija naravno završila dobro. Bilo je sad i još jedno ključno teško pitanje, a to je bila atomska bomba koju je Sovjetski savez tada ispalio. I tada je bilo ideja da se to osudi. Tito se je našao u situaciji isto ponovno vrlo teškoj, jer je konferencija bila podijeljena na tom pitanju. Onda je rekao, pa mi jesmo protiv atomskog naoružanja, mi jesmo protiv nadmetanja, pogotovo u trci za naoružanje i u daljnjoj nuklearnoj, ali mi moramo ipak računati da dva bloka moraju u toj sferi biti donekle u ravnoteži. Iako je to nesretna ravnoteža, ali ona je manje opasna od neravnoteže. Pa u velikom delu celog tog vremena je bila Ministarstvo spoljnih poslova optuživano, ocenjivano kao prozapadno, a stalno upozorava na opasnosti od istoka. Neću da kažem da u tome nema nikakve istine, ali između ostalog i istina je takva bila da su nama odande u to vreme nas odande mogli da ugroze. Evropa nije više imala interes da oslabi Jugoslaviju. Posle njegovog skoro jednomesečnog više nedeljno svakako boravka u Rusiji vratio, mislim da je to bila 61. ili druga, kad je već onda udvaranje i umiljavanje oko Josipa Broza bilo prešlo, tako reći, i sve ukusne granice, jer su a onda bome ljudi smo, jel, on nije bio baš potpuno otporan na te komplimente i na željezničkoj stanici u Zemunu, onda u Beogradu, onda je govorio o tome da kod nas ima antisovjeta, da kod nas ima ljudi koji neće da razumu našu potrebu popravljanja odnosa sa Sovjetskim savezom, da je Jugoslavija nije član Varšavskog pakta, ali Varšavski pakt ne smatra neprijateljskim paktom. Pa je bila jedna formulacija koju ja sad ne mogu da ponovim, koja je otprilike mogla da znači da ne bi bilo ništa neobično ni da se mi približimo Varšavskom paktu. Ja sam u to vreme bio ambasador u Mađarskoj, znam i druge svoje kolege, bili smo istinski zabrinuti. To je izgledalo kao promjena spoljnopolitičkog kursa. Pa u jednom svom govoru se dotaklo i umjetnosti. I rekao otprilike točno to. Da mi imamo zakonom zagarantiranu stvaralačku slobodu, ne znam od koje godine, 48. Međutim, da se on ne slaže da se državni dinar troši za apstraktnu umjetnost. To nije nikako dobro primljeno od najbližih njegovih suradnika, Bakarića i ostalih, Kardelja i tako. Sad je spomenik palim borcima u Dubravi. Su ga napali, iako je predsjednik vlade otvarao taj spomenik najslužbenije, jer on je bio apstraktan. I to je bio prvi apstraktni spomenik u svijetu koji se poslije rata podigao upravo u socijalističkoj Jugoslaviji. Najprije kad Hruščov i Buganjika su dolazili u Beograd, odnosno poslije na Brione, onda je bio rezerviran. Nije bio siguran šta hoće. Ali pošto je Hruščov poslije 20. kongresa i referata o Staljinu pokazivao jednu stalnu težnju da napravi jednu reformu i da koriguje sovjetsku politiku, i to je onda to sa velikim oduševljenjem podržavao. I Hruščov je isto uvažavao Tita, što je Titu naravno prijalo.
Međutim, kako se vrijeme odmicalo, tako je Hruščov kad je već zagospodario situacijom, kad je na međunarodnom planu postao uvažavan, kad je posjetio Ameriku, kad je bio na zasjedanju 20. onda je pokazivao naravno već svoju samuvjerenost i nije mu Tito više bio uzor, nego je on želio da on bude uzor. Tito je da bome znao prednost i važnost tog opredeljenja. I uvek bio osjetljiv na to šta mu Rusi ideološki prigovaraju. On, da sada kažem važnu stvar i kratko, on nikada nije bio instrument sovjetske politike po osnovu pripadnosti ideologiji, ali je uvek previše vodio računa o tome. Interesantno je bilo, on do tada nije imao kliničke lekare. On imao 2 lekara, jednog koji su obojica radili u laboratoriji gde su ispitivali i namirnice i radioaktivnost hrane i sve moguće. I ti lekari su se brinuli naravno o predsjedniku i ja sam bio sada pozvan kao mladi lekar, kliničar, anesteziolog i reanimatolog da se priključim toj ekipi. I između ostalog me pitao, doktore, šta čitaš od štampe? Malo neobično pitanje, ja kažem, počitam politiku i NIN. Fino, kad odemo na put, ti kaži supruzi da ti čuva novine, pa kad se vratimo ti prvo pročitaj novine, pa ono što si pročitao, to si video i to si čuo. I ja, nažalost, poslušam mlad, ja računam, ako se to od mene traži, to treba poštovati. I nisam, naravno, pravio neke beleške, sem službene beleške, kad nešto nije u redu ili neki problem sa hranom ili nešto, pa ja to pribeležim. A oni su, počev od Luke koji me upozorili, svi su, naravno i profesor Brece, svi su pravili beleške. Kad je se pripremala posjeta Sukarna Jugoslaviji, predviđen je izlet do Brodske, tamo nekim brodićem, Krajina, mislim, i ugovara se i sad ambasador predlaže, kao dobar poznavalac naravi i sklonosti svoga predsjednika, da bi na dobro bilo da na brodu budu da se angažuju igračice i pjevačice. A on napisao, kada slažem se s tim da budu Sukarnovih godina. Sada ovaj neki Jaša Prodanović ide s onim pa pita od njih, dobro, ili se ovdje predsjednik šali, vjerovatno se šali, ali ako se ne šali, šta onda? Pjevačice bi se možda i mogle naći, ali igračice koje njegovih godina vrlo teško i teško da bi ga mogle zadovoljiti. Pevala sam Carmen u Meksiku kad je Tito došao, mislim da je bio Lopez, predsjednik tamo. To je histerija, to je nešto neviđeno, kao neka star, jedan najveći, pošto jeste bio. To su bile euforije, nije se moglo prolaziti. Takav aplauz, znate, i stvarno je bio primjen nezaboravno. Ja mislim da je to svugdje gdje je bio. Tom prilikom bila isto jedna večera i ne znam kako je došlo do toga. Govorili su o našim umetnicima i Tito je pitao nešto i tu je Koča Popović rekao, meni se sviđa, kaže, Cvejčka Biserka. On kaže, Cvejčka, ma kako, ona je tak stidljiva, kaže, ona nikad ništa ne govori. A ja, znate, ja nisam, moje kolege jesu, ali ja kad sam pored nekog tako veliko što je on bio, znate, ne mogu se tako ponašati. To je bilo kod mene poštovanje i duboka ljubav. Mi smo uvijek došli prije i dođe on i došao u sivom odijelu, svjetlom. I Koča gleda njemu cipele. A on kaže, Kočo, šta gledaš moje cipele?
Kaže, pa mislim da je malo đilkoški to. Kaže, a zašto? Pa kaže, znate, sivo odijelo, sive čarape, sive cipele. Šta ti misliš? Meni se okrene o tome. Pa ja kažem, bolje bi stajale crne, a ti to kaže, a ne brown. Ja kažem, bolje crne. Dobro, on se okrenuo, ošao i promijenio cipele, obukao crne. Podatke nije nacija. Ono kad je slušao lupao cipelom po... Ja sam bio svaki dan u sali. I kad ovi državni se razi, delegati, izlaze delegati, mislim, izlaze škripe, stolice, desno, levo, ali kad je Tito govorio, sati nešto, sala je krcata, niko se nije falio. To je tišina bila, muha se mogla čuti, da niko nije, da stolice ne škripe, niko ne izlazi. A aplauz je bio kao na tražnjama našim kada je završen govor. Takav je aplauz bio Ujedinjenih nacija, pašte. Zaoštrio su se odnosi između dva bloka i čak je počeo pritisak na pokret nesvrstavanja i prvi pokušaj da se iznutra, odnosno da se podredi Sovjetskom savezu. Jer kao što znate, u Sovjetskom savezu su rekli u redu, to je lepo, ako je Indija nesvrstana zemlja, odlično, mi to podopiramo, ali vi kao socijalistička zemlja, kako možete biti onda nesvrstani? To ono nisu razumeli, pa to je njihova stvar. I Vladimir Popović je dobio instrukciju od Tita da mora apsolutno učini sve da se povuče oružje ovo atomsko iz Kube i da tu mora učiniti jedan pritisak na Ruse. I sjećam se, Vlado Popović je stvarno na Vijeće sigurnosti bili, kad u jednom času izgledalo da li će biti, neće biti Treći svjetski rat i to atomski rat. On se digao sa svoje stolice i išao je, što nije uobičajeno, bez da pita, za stol predsjedavajućih, pa poslije kod sovjetskog predstavnika i da onda naravno i kaže da je naš stav čvrsti, da ćemo mi uzeti riječ, da se radi ipak o tome da tamo postoji nuklearno i da ne treba lagati i da treba naći rješenje. Kennedy je 2 puta u 4 oka razgovarao i predavno. On je Kennedy usvojio, da se Kennedy ponašao, ja mislim da ni najvaspitaniji sin prema ocu nije ponašao kao Kennedy prema drugu Titu. Poslije svega završenoga, kad su se ručak završen, oproštaj i vile, nas helikopteri trebaše čekati dole ispred kuće na onoj livadi. Međutim, nijesu helikopteri došli i mi smo čekali Tito dole, čekali na toj livadi. Kennedy je primijetio gore da mi čekamo, sišao uzeo svoje sinove i pravimo društvo dok nisu došli. I tako smo mi doživjeli 60. godine sa velikom ekspanzijom. A i ljudi su bili što više zadovoljni. 64. godine smo oslobodili granice, ljudi su mogli da putuju van, stranci su dolazili u zemlju i Jugoslavija je postala primjer zemlje. U velikom dokumentu Ujedinjenih nacija gdje se govori o tome šta sa zemljama u razvoju, daju se 3 modela. Kapitalistički model, socijalistički model i jugoslovenski model.